Arya careta namat tinggal. Odin lako tedung, mimpena abinia anan kalebun. Maang buay din na kadol. Ki melaroko gina. Mas, rokok mas? Iya kak. Out. Hilang kok kayak desa ya? Boh, tapi boh aja kak. Tak dapat beli ya. Dul mawi. Kak! Putri. Mat tinggal. Kak! Kok laku dan apa boleh? Jaga. Mun nak kena ngudu setia, lah kono tedung. Mempena terus ya. Aduh, ternyata karo mimpi. Cek karo laku tedung, Cong. Sambil nyari lako. Ya apa pak, engkau laku miki isarya. Cek tak kira oleh pese, paling kira oleh leso. Be. Teti oleh di pese mun tak lako. Pak, orang yang laku belum tentu oleh pese pak. Ketika kita nyorongko nyari lako. Terus, Ini nyari pese bener nyari lako. mun suruh nyari pese kira pas oli ya kake. Insya Allah boleh ya pak. Yelah, sehari pese. Keng mun kau oleh pese cek bente ya. Enggak, gua tak minta. Ya. Reh, cokop ke beli rokok semalam, Reh. Mak bisa nemu pese yongku kapan suruh nyari pese hari. Paling kengkang pese saya kalah. Ku tak benerong ku tang pese saya kalah. Mat! Bentar pada mulai kaki yo. King pasal aku apa mating kalau may nga ring linglong. Man! Ya ada nara. Apa, Din? Apa sih sari kaki man? Palaking nunguno tukun biru ya. Bahan badan kakek. Ya pola ruang kan kaki ampo hilang. Astagfirullah, Din. Engkau makai bi orang yang kenal Raja Huli, Din. Engkau tak tahu mana kami rok terep-tep, Din. Ya mun kaki kia kami narok terep-tepen man tak ring orang pas buru kapi. Cek kol-tongkol kaki lah banyak bulun. Cek kaki tak ngerti, Din. Saya maksud kami rok terep-tepen jiang. Ala kau tak genai kampung tibi. Terus pasal aku apa kaki man? Engkau beri mimpi ketemu bandeng bini, Din. Nah, mana putri? Salah orang ngaratin. Petena cuntai. Dia malah tu pargoi rok TikTok roh. Dia sati ya putri je antara dia naik gua. Encan siapa man? Encan orang ngedini tang mimpi beri. Apa gua re? Kaki sehat ternyata. Ada apa? Ya njak polan kaki cek datin si atunging putri. Kapan ditanya aki di masa ketemu ini pencaan. Din, awak putri si maksud kok, Din? Si di tengah tang mimpi beri roh. Put, Iya mas. beh,
Malah bemas, cering beri nyempet kakak. Maksudnya? Beun keng lupa kang kok ya. Beh, benikin lupa, maskin kok lakar tak kenal gak ben? Mat tinggal. Putri. Le, boleh minta nomor HP ya? Kelangkong ya, Le. पल में हंसा दे पल में रुला Mimpe dadi nyata. Metinggal tak nyia-nyiaki kesempatan. Samarina ketemun pas akenalan, metinggal kelaban putri burleburan. Cuma acora tak abit dema sana. Iya, iya. Gila kelu. Kok ki mandi ya? Dam aneh. Mandi ya, Pak. Tojo ke lu. Puntil punan ben siapa kaki burun. Kanyut ya, Pak. Mun lakar-lakan cepat yang kang tungkang kaki si puntil punan. Acora cewek seneng ah. Deh nek. Ben siapa bae kaki puri si puntil punan ruah. Sero entar denak silake, sero ngadep kang kok. Mun lakar la patot bingkok kaki toro akina. Keng mun tak patot, bingkok elang-lang ah. Male tak ganggu tangana. Kak, engkau kelak iki kiri bapa pola nembur leburan bebaan. Setia mbak ni pentang adep. Ya tinang kok ngadep Le. Tak lagi ya saya penta bapaan. Aji iya penting kelakuan, Cong. Apa kait nak kelakuan ben minta ring bini, Pak? Berat kaitna, Cong. Mun kaki andi kelakuan pas minta ring bini, bekal dadi bahan pertimbangan. Keng mun kaki pengangguran pas minta ring bini, tak usahakan pertimbangan, kena kelbuk le tolak. Yalah, Pak. Pak lah kita bisa noro. Engkau ngadep ke tibi, boy. Apa iya lah kudu ngadep. Siapa nyuruh kaki cara pacaran? Apa boleh pas milih anak kelebu nah? Tak usahakan kaki ngarep dadi mantu na, Cong. Engkau boy sing ngarep dadi bisa nah, insecure. Insecure apa, Pak? Tak pede. Insecure bola, Pak. Tino kok mangga, Pak? Anan siapa kaki Cong? Bula potara nama Jepar, Bun. Kan bila bulan ban putri kakek. Abit pon, Bun. Oleh 2 hari. Oh ya bidongku mulai 2 hari. Mepah leburan bentang anak kakek apa sih bagi ke tangan nabi kakek? Saya pertama, bula sareng putri nikah pada saling seneng, Bun. Tak langkung saporan, Bun. Bula orang tandi. Salah tandi bula pengangguran. Engkau tak tanya dia. Apa bedin make anak orengan di? Mun kerokeng tunyan reng tuan saya buake. Saya pentak engkau dia tanggung jawab ke kakek. Ben pengetahuan kakek. Thank you, Bun. Rukun Islam beda berapa? Beda 5, Bun. Nomor hitung syahadat, nomor 2 sholat, nomor 3 zakat, 4 puasa, nomor 5 haji da baitullah mungkin si mampu, Bun. Mun pasing angkok ria, mampu keng tak haji. Oke, kurang sampurna Islam, Bun. Kolan tak kena rukun. Pertanyaan saya terakhir. Mun misalnya beda orang niku video nama tapen na YouTube, ben orang rasa terhibur, tapi mun beda iklan ni skip, dah remah hukum. Oke, orang panik kabun karaoke ngampung agela, Bun. Tandi nilai sedekah sama sekali. Iklan kak bisa mana bida skip, bisa ini taki sedekah, Bun. Nek Putri, Iya, Pak. lah cocok calon kakek nek bingko terima ya. Beh, mak terima, Pak. Loh, terus dia remah. Cereng kaki bener kan dalam pada seneng. Aji kun karo pacar, Pak, benitang masa depan. Aduh.
Pas nyari saya apa kaki nih? Ya saya soki pak, minimal gaji 20 juta per bulan. Astagfirullah. Ji mulai cuman setia. Sedengreng tua tak mau berak ke calon manto. Pas keng nak potong sewa ma tua. Duh tahu. Mula pas keng minimal 20 juta sebulan jadi ya melarat nih. Engkau boy makanya makan lebu ni nak gaji 2 juta.